smatram da je najveća vrijednost ove večerašnje večeri ovoga skupa upravo to što smo dokazali i pokazali da smo jedan džemat i da tako treba da ostane inšala u budućnosti. Na početku još zahvalnost upućujem Međusu islamske zajednice kao izdavaču ovoga djela i fondaciji Darul Ilm koji su pomogli da ova knjiga ugleda svjetlo dana. Također želim se zahvaliti i lektoru, profesoru Nusretu Omeriki koji je dao veliki doprinos da ova knjiga evo izgleda ovako, nadam se lijepo, i Edić Vihi koji je tehnički radio na ovome djelu. Pozivam vas sada, obzirom da je, što kažu, mjesto događanja minber džamije Bosanski mudžahidi u sjevernom logoru, gdje je palo puno naših šehade postiglo, da jednu fatihu proučimo pred duše svih naših šehida i vakfa džamije Bosanski mudžahid doktora Rahmetli Mahmeda Tantavija. Da, endillahi hvala. Da im Allah Đelešanu podaju lijepi džennet i da se inšala u džennetu sastajemo na naše zadovoljstvo. Petak, džuma i hutba su veoma važni u životu muslimana. U kompletu sa Kur'anom i hadžom čini najveći zamah razvoja islama i muslimanske tradicije. Čak su neprijatelji islama nakon dugog proučavanja propisa i učenja islama došli do zaključka da ne mogu uništiti islam dok su kod muslimana prisutne tri stvari. Priznali su oni da jedinstveni Kur'an na arapskom jeziku, džuma kao sedmični kongres muslimana jednoga mjesta, te hadž kao godišnji kongres muslimana jesu garant ostanka islama i muslimana na svakom mjestu gdje žive. Punih 28 godina ja sam hatib i javno kažem da je to vrlo odgovoran, zahtjevan i častan poziv. Jedan imam i hatib u toku svoga radnog vijeka, kome Allah Đelešanu podari život dug otprilike 60 ili 65 godina, održi preko 2000 hutbi. Preko 2000 hutbi. Zbog toga ovu knjigu smatram kao jednom uspomenom na sve hatibe Mostara, sadašnje moje kolege hatibe i imame i na prošle hatibe i imame koji su ovdje bili u našim džamijama sve od samog dolaska islama do danas. Zagledajmo se, braćo i sestre, malo na minbere od kamena u našim starim džamijama koji su uspjeli da nadžive sve strahote proteklih vremena. Ja sam primijetio jedan detalj, a ne znam da li ste to vi primijetili. Naime, oni nogostupi na kamenim minberama izlizani su od penjanja i spuštanja hatiba uz minberu. Izlizani su. Allah zna, dakle, koliko puta se jedan hatib popeo, odnosno koliko se hatiba penjalo da je, dakle, kamen izlizan od njihovog penjanja i slanja poruke sa minbera, ali to također govori i ne bi se mi imali razloga penjati na minber da nemamo džemat, da nemamo kome govoriti i da nemamo koga pozivati. I da nemamo kome, dakle, predočavati onu poruku koju je Allah Đelešanu, što kažu, spustio od ozgo vertikalno, a naš zadatak jeste sa minbera da je predočimo horizontalno na zemlji da je predočimo muslimanima koji tu jesu. I zbog toga ovu knjigu također smatram jednom uspomenom
i na moj džemat Zavik i na sve džemate i džematlije ovdje u Mostaru, jer evo večeras svjedočimo da jesmo, elhamdulillah, jedan džemat. U medresi, u moje vrijeme, kad sam bio 80-ih godina učenik medrese, bio je jedan predmet koji se i danas, istina, nešto u izmijenjenom programu, ali izučava se i danas, ali u onom ondašnjem vremenu bio je nešto zastupljeniji. Taj predmet se zove imamet. Tu se poučava, dakle, imamskom pozivu i hatipskom. Meni je taj predmet i mojim kolegama u to vrijeme, učenicima medrese Gazi Husrebegove, predavao Hafiz Ismet Efendija Spahić. Najgorejs doskorašta. Svi ga znamo. I on nam je kazivao kako treba izgledati hutba, kako se treba voditi računa o svakom džematliji i kako dakle imam treba da vodi računa o džematu, naravno o svim faktorima koji utiču na rad u jednom džematu i razvoj džemata. I tako mlad iz klupe faktički dolazim u džemat da radim kao imam, da primjenim ono što me je naš Hafiz dragi naučio i u džematu u kojem sam prvom službovao bilo je, alhamdulillah, jako puno džemata na džumi. Ali jedan dedo, onako dragi dedo, kako su naše fine dede, sa fesom na glavi, on je dolazio uglavnom prvi na jedno sahatak prije džume i on dolazi u džamiju. Redovno. On je malo sjedio pred džamijom, u džamiji je klanjao koji rekat na fili. Ja sam to primijetio, međutim, kroz jednu godinu dana jednom primijetim nema dede i negdje pred sami kraj hutbe, kad sam trebao da silazim gotovo sa minbera, dolazi dedo sa svojim ustaknutim fesom, nakrivljenim u džamiju, ulazi i sjeda u saf. I poslije, naravno, ja pitam dedo i nešto okasnim. A on, ko da sam ga ja prije 5 dana pitao to pitanje, istog momenta mi odgovara, moj efendija okasnio je onaj ko nije došao nikako. Ovaj mudri odgovor, on mi se svo ovo vrijeme, što kažu, vrti u glavi. Kako da dođemo do onih koji su okasnili, odnosno koji ne dolaze na džumu? Kako do njih doći? To su naši ljudi koji ne čuju ezan se uči, ne čuju ga. Jedan od razloga za izdavanje ove knjige jeste i to da počnemo malo ozbiljniju priču o hutbi, o džumi i petku. Šta to nama muslimanima u Mostaru znači hutba, džuma i petak? Između korica u nekoj od ovih hutbi pročitat ćemo, ako Bog da inšala, i vapa i poziv da se omogući odlazak na džumu svim muslimanima, bez obzira na radne obaveze. Odgovornost je na menadžmentima da to organiziraju. Barem to možemo uraditi tamo gdje smo mi muslimani odgovorne osobe. I zaista tom segmentu trebamo posvetiti doista mnogo više računa, mnogo više pažnji da omogućimo svim onima koji žele da odu na džumu, i učenicima i nastavnicima, i srednjoškolcima i profesorima, i studentima i profesorima i asistentima i radnicima i direktorima i tako dalje, da omogućimo, dakle, da se napravi hutbe i onog dijela centralnog, različite napomene koje svjedoče o radu našeg džemata, naše zajednice kompletne, islamske zajednice, šire društvene zajednice, naše države, našega naroda
o različitim manifestacijama, kulturnim događanjima, sedijama koje smo i humanitarnim radom kojim se bavimo i koji radimo svi skupa, alhamdulillah. Dakle, nisam želio ni jednog trenutka da bilo šta mijenjam. Sa druge strane, iščitavajući ove hutbe, ja sam to doživio, dakle, da sam neke stvari zaboravio, ali u pripremi, dakle, vidio sam da se vraća u sjećanje mnogo tih događanja i da se može osjetiti bilo našeg naroda kroz ovu hutbu. Dakle, svaki od nas hatiba uglavnom govori o onim aktuelnim događanjima i ovo je, dakle, bilo to od ovih naših današnjih kolega, otprilike slične su teme. Ali hoću da kažem da se može osjetiti trenutak kada se podigao moral našega naroda u nekim momentima i kada je padao moral. Dakle, kroz ove hutbe možemo to da osjetimo i da vidimo koji su to događaji koji su rezultirali dizanjem morala i uzrocima pada morala našega naroda. To možemo sigurno iz korica i sadržaja ovog teksta ovog zbornika da pročitamo, da se prisjetimo različitih događaja i molim Allaha dželešanuhu da ovo djelo bude na korist svima nama, da Allah dželešanuhu naš večerašnji skup upiše kao naše dobro djelo, da Allah dželešanuhu nagradi za vaš trud i vrijeme i da Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bude obradovan našim okupljanjem. Hvala. Zahvaljujemo Šefik Efendi Čantiću, a i vama cijenjeni posjetioci što ste odlučili svoje vrijeme provesti na promociji knjige Hudba svijednog vremena. Knjigu koju smo promovisali večeras možete nabaviti ovdje po cijeni od 10 konvertibilnih maraka. Želimo vam hajirli dane Mubarek mjeseca Rebul Evela i assalamu alaikum do nekog narednog susreta.